kat ba kanura kadang bunkam sa office ulok jongka pade uba kerting udaman maupat kenjai hawain stool bat lagi parlong ti kat ba uta ulok jong kanura udang ya di biar hangta te dan na pading ki parlong jong u ki ba ya di biar lang hangta ki ong ya u metep daman balai ki kynthei ki skutanat ban pong ki sapti balingkot te udah manpat uong yaki ni ngantip sano ya kata te utau parlok pat ujubab ya udaman uong dai na marba ki kwa ban pen itanat yangi kishin rangkin me ni jeng bi me te daman mem tabi eira nang tadi utau parlok uong susu ya udaman takadaw me nga ngampat tre ban nya salang bat kutu kasamla namarba ngampat snguhun teme tangyaka nga sngu kumba dang bun bahagi kynthei ki pabhabrio palat banyaka de utau kupagi khun jong kanura pade obadai udaman uong ya utau parlang me katati kamla banlong haka emlang kasalang namar lakum nuru medan kambat ya kalong kikun la shai la shisngi namar anda melano kabor di man sajenjar lada mem dan long dan kun kumno man sa shong sa hayeng jong ime jong me in sataman de inamla man sumari me anda meru melat teman dedai nak takadaw me ngidan kame ya kalong bat kikun kanang ba nyensok ya kajing imla dehi de utau parlok jang udaman pade uong kala ya udaman damis kutu kumta te balai pat midang kwawat samla yaladi haba mamilai meladon lagi kun kalong kiba piang lo ndang sedang kalau jomiru kakam kajam kabiang desa ke isu pade medang kwa kadru kalau jomi kabiang me tedaman mem desha me to hulong kapa jong ke yeng kesam menta balai mem ikop tang ya kalau bat ki khon hayeng me kwa ban yai kumni de utau daman obadai ulok jong kanora uong ya utau perlang ngati ngashle kai me namar ngatep ba kalok jonga dangale kum nuru kamnut hireteme ban be yanga bat kamnut hiru ban i yanga namar metep kayet bahat me yanga ngatep bahaya kata namar ngalai ime kajinglong jongka ba kayesha ba janga dangale kum nuru kam jumai me yanga kam juong i yanga man kapor ngasilek kanang me tang ba makapat kasngap ban kaya sya ba ya kajinglong junga takadaw me nga suthu ba kamla hire ban i yanga dangalia sa kumnakum nuru namar kaperkhat ba kaladan kun sabadiru kajai briew hime kababuram long takadaw me ngai i bakalong hakatakerukom ngayo me bangalek man yaka tang ba kam tebi ai pat me kata kajingle junga kam tep hiru bangalong kumni kumbangalong hangi ba dan bat me menta te uta upar long jong upan uong ya u chi me ban balong kumame daman dangla bale kumanga kasamla kampa sausi than dakatep ba ngalia kumni namar nyimpat yasa lang teme Henry ban ong kumame pat baladon lagi kuan kalang ni kan ni tedaman sen ai me ya kalok jomi dakatep ba mele kumni kam tam ya ki kuan dai ken sausi me ya kajinglong jomi kumta kan sapan mong me ya kamen siam jong kalok jomi ba ki kuan jomi ni me ong kumno ni daman berkat bali kum ukpa kayeng kesam wala kataru ngashpan ong me dameng me te le mame kat bameman te hakate kapor
udaman pade wala katta kajing ai jengmut jong utau perlok ru Henry udaman umshamapan ngap toy hira ya kata kajing ai jengmut jong utau perlok but ulaya hi halakaman marwe namar ba uya kalong kabayesha but uperkat bet hi ba kanura kampat tebay syapang kata kajing lang bari jong u kat ba kanura pade ha office jai kesyong nadu dang deptre hadu damiet namar makaru kala shulamiet tang banwat jingtep syapang jong uta ok pagi kun na kata ka klam le yeng sho dang kloy namar ba kam kwa ban busy than hajan gi kun de na kata kala syong sa sha office tang banwat bania bat yo jingtep syapang uta ulang but namar ba kanura kala page shipet ya ke profile jong uta ok pagi kun kumta kam skula shashu klam da text yo saba ula text lu paru ya ka de ka klam pan reply ya ta ka message jong u de ha ka ta ka por kanura kelas dang ban reply ya ka ta ka message ka ba uta ok pagi kun u text ka but kumta hi uta ukapagi kun jongkaru utang syui ya ka message jongka ula kende ka mensiam ban reply no wad ya ka namar ba umpai perkat bat medder ba ketika message ka ba text ya ketika briew kande hi ka kemi ki kun jong u komta ula excited ba ban reply no wad ya ketika message jongka but ban penlut por ban tang bat ka ha ketika message ka ba uya text bat ka but baro arkut kila ya continue kata kajing ya chatting jongki ha do damiet but anda la dan ship ho beje kanora ka sedang menpej beje but ka ong u ani kalamiet palat pi nyen sia continue pan mo ngahap balik yeng no namar mentang ngadan saja katre di uta ulok jong karu namar ba umpai perkat bakandai kanora uong ya ka hoi do ngaru ngadang don sya surong ngalik no hi syayeng di baro an god hi kala yalik pai no syayeng but andai kila poi hayeng kia poi lang ha kaju kapor kumta uta ulok jong kanora ubadai udaman ulak kendit banya i ya ka ba kadang syapoi yeng but ula kali ya ka balai Nora kata miat bidang puyeng ka kynthei briew ru kata por modang wan yeng di kanora pade kam kwa ban paus nio ya u bat kam kwa hiru ban dom ya u ka syuong ya u oh ba ya dan program ha office mene na kata kadang ya bun kamba di sebang ya bam sentan ru sha office de na kata kadawin ni kamis lam no tambam lele kiwan bu ibat dia nga mde bangawan marwe kita lang kita perlu kynthei jong aru nang tadi gakalino sayo kanura ko ong ha pi pade balai kata miat pidangwan pi e tang yi kon haye la de banwan kloi em habangam dan manga de uta ulok ru u ong ya ka oh ngaru ngalai dan kamte bat ke parlok mene bat ngilawan na jangai ba nak takadaw ngaslam bat sabangam tepi hiru te ba pipo yang slam api dadai bangat tep te ngalawan em dang kloy balai pimpen tep yang ba pidan program ha office di kanora ko ang ni ngan tep syanu haba kumtu hi mene ki klame tu lupa te sha office ru pandan program tikum nungan ya tu api di kanora kumtahi kam kwashu ban bonya ya u katiang bayo kan sejrong kumta bakut ka syuong ya u okay am lelai sawan kloi nak la syai pada mah bayo lese ngandang bun kambiang sya office namar bagi play em ha office jonga kim ju pentip lupa lada dan program di sasuat kloi nak mapigen kanang ban yo ban syat ban tiau ya ki kuan hayeng bat bakinam kenja hiru di utau ku pagi kuan ru uang hawai dah
tika Nora komta kala lej no sya kamrashat namar ba kapencet lupa ya ke bam ki khun na kabantala syai bat uta ulok jong karo ulej no sya kamrat hiya